ubwo rero amasahani icyo gihe nakanya abantu bakuru iyo yahiswemo ngo nyibereke filime tugiye kureba yiswe Vampires. Kuki filime yiswe ko Colombia nabateguye neza cyane filime, ariko iyo filime itangiye nkavuga ngo Sankara mbaye filime y'umwaka kubera iki mwatuje. Yeah. Filime no kutajyana n'ukundi yiswe nde, iyo yiswemo ni yihe, iyo nitumye kuba yiswe Vampires. Colombia Pictures presents Sankara's production. Nabateguye tangira gute rero barakwereka Largo. Nabateguye bandi Sankara mugezi ne mwumva nyiri sauti entertainment, Largo entertainment in association with magambo ngayo musome hakukimutize. Largo entertainment presents nabakugezaho nawe ibyo ni byahishwe mu byahishwe Banguchi a Storm King production. Bunabateguye James Woods yagarutse muri iyi ngiyi. Bagabo bariyano James Woods hamwe na Daniel Baldwin nabo yagarutse. Mugenzi wa Baldwin n'umuryango really nawe n'umukinnyi w'imena raka. Barakwereka Maximilian Shell nabona n'umukinnyi Maximilian. Filime yiswe nde Jack Carpenter's Vampires. Iyi filime ni yitwa Jack Carpenter, filime yiswe Vampires. Kuki filime yiswe ko ariko iyo mbonye filime itangiye gutya nge ndavuga ni tu harimo ibanga. Maximilian barakwereka mugenzi washyizemo akazi kintu nawe nyiri filime John Carpenter yagarutse niwe washyizemo akazi ki aranayobora. Tangira umugabo wambaye zabaye natural abazinye kuri James Woods. Filime no kutangiye umugabo hari inzari marare bari muri distance ni kumanywa yihangu umva ko mugenzi wagakamuye azayegera mugenzi we. Loben Cannon CS produce. Hey look birameze biti New Mexican shithole. Banza imbwa z'abanye Mexico umwanda uri hano n'abagabo ebyiri mwatumwana tuje gushaka uri hano bago bise nk'ari ibintu baje gushaka sinzi ni ibiki kumanywa yihangu. Reka twerekere mindano yabwira abasore bose bitegure Vampires. Nibara nayibonye ntabyo nzi jewe muzika ari cyashya. Abagabo nta kindi cyabaye barakwereka mugenzi Thomas Walsh yabaye production designer, costume designer wakoze kujyana inyambarire bamwita Robin Michael Edward mugenzi wabaye film editor nawe yateranije amashusho. Barakwereka Gali Kaibu B yabaye director photography, executive producer ari wende umuntu utazi gusoma, company producer Tony Jacobi yabaye company producer. Dore nyiri gafaranga Sandy King niyo nyiri gushoramo akantu ke. Vampires niyo filime tangiye. Yeah nuko dutangiye abagabo hari inzimwe berekeye inzu sesa nkayo shaje hari byo baje gushakamo. John Carpenter yaronye abana director niyo nyiri filime niyo wayi byose kabisa. Bagabo ebyiri kumanywa yangu kurya rukamba. Bagabo bari marebe inyubako imwe sinzi baje gushaka iki. We badirisha shaka do. Bagabo baza kubadirisha kumbuko bakaje bafite abandi nabo bazanye nabo abagabo baza afite akandi kazi bakora. Bagabo bava mu kimodoka indani kumbuko abagabo bakaje bazanye n'umupadiri. Mugabo amasasa yashyira mu mbanza baje guhiga za vampire tu. Wibuke vampire zijya zigenda ku manywa zigenda mu ijoro, abagabo baza rizo baje guhiga fata imigozi fata ibyafata. Dore ikizu kirapfutse shawe hani dirishya wabona nta hantu haca akazuba nagaki banza rikirimo indani tu. Hey bagabo barambara za antibare baripamba bishoboka, bagabo bambara ibishoboka bakora ibishoboka. Raka
filime nuko itangiye sinzi impamvu nanjye filime itangiye gutya bagabo bitwaje ibiti byisha za vampire masasu bashoboka dore biti vampire umuntu ushaka kuyicwitera igiti mu mutima amasasu ya silver cyangwa ukayishyira ku zuba cyangwa ukayica umutwe ibyo bine byonyine ibyo gica vampire ariko igiti nacyo Benedicat vos omnipotens Deus. bana batemereke mwinjira indani Bikira Mariya mwana na roho mutagatifu bose bajeho babagenderere ibyo mugiye guhiga ni ingabo z'umwijima inside this place. Figure on at least 6 goons, maybe more, and chances are turacheka ari ndari mu vampires 6 cyangwa se zirenga 6 or more. The master usually won't leave it on its own. Vampire dukeneye ya mbere na mbere ni master yazo. Turamusti ibonye izindi twazishyira hasi bitoroheye. Tujye mindani. Atari mu vampire 6 kuzamura. Ntago abizi neza. Gusa ngo yibanze ikeneye kurusha izindi ni master. Bagabo bavayo n'abahigi. Hunters. Dani. Baze bagira umuryango. Nawe batumiye abitumiye. Byo baje guhiga ntago babizi. Katurore. Iyo bakeneye kurusha izindi ni master yazo. Fata kurugi. Kasurugi. Urugi rurabannye. Niwe muyobozi wabo. Uyu naza ni modoka. Padiri bitanu bamwitwaje nuko basengera. Ndangije. Banaho. Tomoramo. Bavana akagufuri. Babaye babaretse. Kaze ninje midani boss abanze imbere umuyobozi wabo. Katurore. Hari ugushyira amakaboko. Vuba. Ariko hey. Pata umwambi. Muheto n'umwambi. Hey. Harekera imindani. Harekera imindani. Yinjira mu nyumba. Biyahambira imigozi wo barasa umwambi ndakurura tu. Kiraho twaye gutera bari mindani baramubwira yumvire hanze. Hey, munzu yande winjira gutya. Mutugani ntabaguhaye karibu. Katurore. Kwari byo bita kamenyero. Munzu y'umuntu gute? We, ova musambura amadirishya. Urumuri rwinjira indani. Bagabo. Baza bavana bibaho. Urumuri rwinjira indani mu nyubako. Baramanura ibyo manura. Katurore. Easy with that door. We, bigenze buke kuri uwo muryango. Sorry, boss. Wewe nyakoba boss. Akinguye. Kipori twaritse. Wakabanyije ubwenge buki. Murambo. Karambo. I don't know. Yewe nicyumvishe tusimbizi. Yambaye kuterwa indani bavuga arabyumva. Hey, Filimiliano. We, pacha gutya. Get out there, Mansoya. We hanze imeze bita hanze ntacyo nabona. Been here a while. Dead body blood. We wahambiriye umugozi nawo uhambire ntaribi. Tujye gutangira kurasa. Akomeza indani. Muza tazi nyirayo ninde? Hey, filime. Hey. Turore. Zana ikimbere. Munzu y'abandi. Batamutumiye. Batamwemvise. Hey. Bagabo. We, baba badirisha over gene imbere sha. Labanza fata ko mfashe mwambi nkwereke. Ivana pistol. Byo baje guhiga ntago byikoreye amagi. Barameneka. Ninyengora mu mpimire over. Rore.
mundebere ye ntakirimo hey kumbe nyuma yaho vampire ya mbere kuri umwe kimwitendekaho we mu gipime vampire cya mbere kijugunya hakurya mugihereze moto paya bagihereza umwoto kani paka chini icyo ni iki ntago mbizi barakocinga vampire nasasu ripfa kuyica nibibaho uyikasa umutwe ukayitera igiti mu mutima amasasu ya silver ibyo nyine byica vampire n'izuba mwana ntago gipfera ko tugiye kugikira hasi byanga byakunda kirahaguruka yewe sha haguruka kumbe nyuma yabo hari ikindi cyaje bitangira kwirwanaho vampire ku bantu cyuma birakwepa ngagereyo nkambi mutima asasu we kurura none hatwacyaye arakanda cyambere tugomba kwerekera bagitera urusongo namba bari abana abantu mufite n'abana vampire namba bari kindi gisongo mu nda tifata kuno akagozi karahera afashe akagozi ko bitagendara ikigo ryibana kabo kaganza bara muri udutucu yunguyu aiwe we guma hanze tuniki nyirasi mwambi bakurura kambere zuba yitisha wibuke baje afite umupango wo gufata vampire yitwa master ya zose zatawe mereza hakuno nkwereke ifata uruti amurambe mukiye bamuvande ngwana se reba ahambirwe gisongo mutima atengezamo kirananuka mwangu kiranuka umuvunderi ipfa dai pauka fa Fuck it, not only. Nanuka wangu zatawe. Everybody okay? Wewe mwese meze neza? We ongera kure tuturashikira cya kabiri. Yeah, give me a minute, all right? Sawa over padiri amazi y'umugisha roho yawe muri roho itaka mu ivumbi n'icyondo mu cyondo Imana ikwakire mu bayo roho yawe imanuke pfiri padi waje ureka igikoma padi uburabona ibi bintu bikwiye kujya mu ijuru koko banzure bagahanga padi ikivana agahanga Nothing like a little. bakabonye agahanga kameze nk'ako umuntu mva padi rohora mu mwuka Mana nyakasani haleluya padi arashima igihuje bakomeza indani baje kubihiga nta mbabazi paka tubishyize hasi byose I tell you, Bambi upstairs. Kevin Anthony Davis. we abandi mucaka kujya n'abandi mucaka kurya dufatanye paka tubibonye kandi bariga amasaha yarajya icuma ntago bishe kimwe baragiye bafata ikindi ye barakurura baratwika baracyakurura masaha niko agenda kwa masaha agenda niko bwira uko bwira niko zindi zikanguka uko zikanguka niko ubuzima bwabo bujya mu byago baryoherwa no gukurura baratwika Yesu Kristo we agadata we saa 10 ziragera z'umugoroba ritangiye kurenga saa 10:30 ziha saa 11 saa 11 za saa 12 mukanya zirabazige saa moya tujya mu nyungu barabyishe ye barazishe vampire zishoboka kwa masaha yakicumye saa 11 zimaze kugera cyane kibiriti vampire 8 mwana 9 niyo ufite mu ntoki mwana umunsi tukaza akazi kabisa vampire 9 wangu bishe za vampire 9 What is it, Jack? icyo Jack Yeah. Where was the master? master nago tuyibonye He's not there. ubibonye gute master nta irimo hano ndabizi You don't suppose there's another nest somewhere, do you? none se wamenya gute ko master twese cyangwa tutayishe
mugabo ari hano ngo master bashakaga ari yari yibanza kurusha izindi ntago wayibonye gusa ko amasaha arimo aricuma reka tuvane twerekeye tuzagaruka ejo tuze kuzihiga amasaha kubwakije bakira aho ngaho izuba dore ritangiye kuburira mu bicu reka turore imodoka ya mbere itangira kwerekera kumbe bakimara kuva aho ngaho Sun Good Motel na handi baruhukiye ntago batashye iwabo mufate imyaka kandi mufate mikuru abari inyuma cyane cyane bagabo baje kuryoshya kurya life udufaranga bakoreye bwa mbere bicu tuvampaya paruwasi yabicyuye gaturika baza kurya amafaranga yabo yo bakoreye yo bebe bite padiri nawe yakunaye kuri kunzoga ari kumwenge erega Imana yavuga iti jyumwa gake gashoboka ake ibintu kurengera padiri yakura ari inkwera I'm sorry to hear it. Dari atari kubyumva kabisa. You get that little package from us? Yeah, I got it. Good then. Padiri ari yakuno. Y'all work together? Sheri tuzakora nase. Oya. What you do? Ukora iki se sheri? We kill vampires. Twica za vampire. Ari marigamba ku mugore. Came into the Monterey account. Thanks, Joe. Also, Cardinal Alba's flying into Santa Fe. He wants to meet with you tomorrow. Tomorrow's my Bava ndashaka no tuzahure mbere ko dukomeza kujya guhiga. Oh. Kumbe hakuno sasa wa musore Jaka uhagariye abayije ba vampire hakuno twari congo. Jaka ko ngushaka. Jaka ngono twica cyaka. Jaka aje kwica cyaka. Mexico. You know, Ejo tugomba komeza akazi nta kandi tugomba kuzarira no kwica vampire byose bishoboka. Cyane cyane turamutse tumenya no master iri byatworohera. Let's do. Umva niki kintu ukora sibyo kwica vampire nta kandi kazi ngira. Vampires. Shaka umuntu baza. Hey, Callan. Umva Karen. What we do for a living? Dukora iki? Vampires. Kwica vampire baby. Niki kidutunze. Shit out of them. Usibye ko abantu ntabwo bajya babyizera abaturage basanzwe. Gashe nihe natawe. Ni ukuri twica vampire. Ntabwo ari burage. The thing is, we know vampires are stalking the earth. Twebwe icyo twizera ni kimwe twizera ko vampires ziba kandi turanazizi. Ntabwo iki cyo kibungana urudo cyo kapfa. Nice party. Ntabwo ikirori cy'agatangaza. Nice party. Ni atari. So you look like you got something other than me on your mind. Feel like telling me about it? I was just looking for something today. I didn't find it. Baragana mu rukundo zirahari. Nawe yiboneye hakuno congo rwose bagomba kugira gukijoro ryose. Maybe you should try looking somewhere else. Waretse tugashaka hano tujya tukava hano. I can tell you where you might want to start. Hakwereka aho dutangirira. Right. Sawa nta kibazo. I should have been looking in the whole. Nakabaye nanatangiye kureba kare mbere yuko tugira. So why don't you go get me something to drink? None se wajya ugashaka cyo kunywa. We can meet back in your... None tukaza gura mu kanya. Ati urufunguzo rw'imodoka usanga mu cyumba cyo mu rugo. Nako fata icyumba turi buraremo hano. Bakodesheje ka motel. Mu rufunguzo rw'icyumba. Genda ujye mu cyumba ndaje nzane byeri. Yo, babyina barabyina. Ngabo. Tiri miliyano. Bureka tubyine. Amenitara. Kumbuka amenitara muri iryo joro rimwe. Uko bakeshe vampire ku manywa hari yaje. Manzi yari yo master tu. Mugabo yambaye inkweto congo. Ikote cy'umukara. Baza kuri Sun Good Hotel. Motel nako. Buriya hari hotel. Hotel abari nini. Motel abari gatoye. Raka. Kibona umwe rumwisura. Yani Griffith yagarutse muri ingine uriya mubonye. Yani Griffith. Yewe maborese byiri hakuno. Padiri. Tungwe tudyoke mwana wa. Tungwa. Padiri wasinze hoya. Hoya. Muri hako nasinze nasabanye. Padiri araseka. Umukobwa uko yakaje mu cyumba. Kuri rya joro rimwe. Kumbe kuri parafo. Haraka Ian Griffith. Hey. Mukobwa. Mbere ya mukobwa. Hey. Mukobwa akagize. Tangiye guhiritira. Mukobwa. Kumbe kigabo cyatamenye shawo. Kirani n'ibitoki. Aha na kana umuketse. Aha. You'll never forget. Mukobwa mutongiye gwica ndazigera yibagirwa muri iyi si. I won't.
kandi uzishima iteka ryose. Cyatazibagirwa sinzi niki. Mugabo amutera amenyo shahantu shaho ku mavi. Kumbe hakuno barabyina. Ntago bazi ko master bahigaga yabagezemo. We ought to knock over a Ana sheri uni atarega ndakwemera no gufite ibondo. I don't give a shit anymore. Kumbe na sherifu hakuno sherifu naraza kikubitira umwenge bari kumwe bose. Ntari bireka ngende reka ngende. Beer in the other room. Turawurira mu kindi cyumba sibyo? Ndi kumwe rero. Uko yakagiye madamu undi araza baricundeba. And you. Kandi nawe. You. Yego nawe. Go anywhere. Ndashaka kujya kwabona nawe urumva? You. Turahora mu kanya. Kingura umuryango imbere ye. Yo! Kigabo kiraza niwe master za vampire. Ian. Sapasura. Tawe. Zatawe, ayega tawe. Dora mara we. Nubwo nambaga zitaryo umutsima dora mara mbonye mara. Kigabo. Nawe binjamo. Bica abana yiremeye niyo master. Bari mu barareba na sherifu. Master. Yo. No kinyuma. Batari umukobwa. Ugucishamo. Ebe data we ayiwe amona marahonobora. Yo. Baya. Abana abantu mwabaye mute. Baramuhaye. Bona agatebe. Avayo Jack. Baya. Bimubwiye iki? Jack yabuze aho yahera. Mwambi uri haku. Giti. Hereza mwene wabo. Nimogera mushwitura. Baya. Kuri murahubuka. Kiraseka. New master. Jack Crow kiramuzi. Gwino. Baya haruwa tabaye padiri. Padiri ko yagatabaye. Padiri. Patarumena mabuye ku mutwe padiri. Muzandi. Padiri bitanu. Katwe padiri. Namwe ndaje tu. Komu papa mugenze gake. Kubuga rukobwa bateye amenyo ku mavi. Come on. Mubareka tugende. Kureba gutyo umukobwa bakuriye ntabwo twajyana ageze araniyumvira aragaruka afata urukobwa. Bari tujye midani. Umukobwa yariwe. Uyu mukobwa twamukoresha kugira tumenye ahantu master iri. Master vayo. Bakimara kwerekera. Fata kamodoka avonga aho kuzana rwabaye bagiye kurara. Kandi agira umuntu akirimo kiraza. Abana b'abantu. Yaje wangu. Fatiraho. Nemo ndi utabishoboka. Ko birukanga ari cyaje baje kibari inyuma. Mwana kituri inyuma kigezaho kumbi cyo nazo cyaje koko. Kandi agira umuriro. Naka master. Mukobwa. Aye ku rutwe. Gisigara muri kaburimbi. Ko cyagasigaye kirangije barababeshye wangu. Imana ikura ku cyavi byacu ntibyatinze mu rukerere izuba rirarasa. Icyaje bakiciye abana. Bishe vampire 9 kiremeye. Bageze hano kubera ibitotsi bare bagenda ijoro ryose. Kanyira ibyago Yesu kamera akamodoka feri zifatwa nabi. Karaparika. Napfuye tu. Tumekufa tayari. Wambera vayo. Baldwin. Tata we. Raka. Wambere zivayo. Bagabo bara ijoro ryose bagenda bararyama.
dore ngeze ni saa za mu gitondo. Abo bakoranaga nawo bose na padiri batamuvanye mu babahaye. You alive? Come on. We, haguruka tugende. Come on. What are you doing? Urakora ibiki? Gikobwa gishira hasi. Better, man. She hasn't turned yet. Mwana umukobwa bamuriye ntako nagarahinduka vampire. Come on. Well, she's on her way. Ariko araza guhinduka vampire mukanya. It's under 48 hours. The telephone Fata amasaha 48 amaze amasaha 6 nagarahinduka. link with the master won't hold. Uno musukobwa nyene amenya hano master iriko niyo yamuriye. After he's gonna start receiving his Nyuma thoughts. yuko yari ushaka tujyane tumujyana he. What he sees. Exactly. Umva urashobora ambwira yuko ashaka kuba yabona ibintu master imira unati cyane. Surveillance camera. Uzi kamera kumwe zikora uno mukobwa icyo master yosimira irakora. Nawe arakimenya. Kuko master niyo yamuriye. Shove a stake right up his Uno ass. mukobwa araza gutuma tumenya hano master iri tujye kuyihiga. The master and whoever tipped him off. Turaza kwijomba igituma umuhumetso tuyirangiriza urumva. Uno mukobwa tugomba kumwitwaza mu gihe atarahinduka vampire. Atarahinduka ibintu byose master iri bubone araba ari kubireba. Can you walk? Hey, wake up. We ruzingo rw'umunju kanguka bastard. Come on. We tujyane ruzingo. You hear me? Ranyumva. Oh. Fuck yeah, this ain't my first time to dance. Pata kabunda ke nagusiga umuntu yanga urukobwa shawo. Jaka sigara inyuma. Kubitera urugendo rwa kumanywa yaho kuzuba bari muri Mexico. Izuba riragutwika. Mexico ari ubutayu. Ibintu kagenda kaza utwate. Jaka we yashaka gutwara urukobwa urimo araruterura ntashaka no kuruvugisha. Kigiye ujya sohoka apfa we. Masaba barimo baricuma. Na modoka kugenda kuzuba inyota ikagukubita wateranya inzara ijoro mwaraye ibitotsi ejo nabwo mwaririwe mukora umunaniro nabwo urabyumva umunaniro ni wose kandi cyo muhiga suka mu kirusha imbaraga bageze hano sasa nuko bindi modoka iza kuri station tayari barebe kabona akamodoka bavana hano bagize gutya bona akamodoka arimo karaturuka hakurya asanga tumana igiye kudufasha tayari nyira akamodoka nganyira ibyaguye su kamera nayo ziramuyobya zimwongoza kunywe essence okay kaze neza mboga zizanye shaho urakoze yo nigava mwana hariyo mbonye bazanye ova araye hari azanye kandi nziza mwereke kabutura tu mwereke munsi y'urukweto wangu kwasa maniga vayo avayo n'ikimunda mu mufuka inyuma kaza ngo bamaniga bose kongera afashe mu mufuka muze rukubuku maniga yivira yitonze n'urubunda rwe abaretse manzana na verifie ko imodoka yambera abantu hajya mindana arayitegereza aho umuntu yitwara arishiramo shaka iki shaka gutwara imodoka yawe ceceka Just say help yourself. wevuga ngo nifasha ariko nunsa kuri Shut the fuck up. ndavuze ngo nashaka imodoka yawe none kandi unasakuza Back off. subira inyuma nta kibazo mwana we yitware mfite ndi mu rugo kwambwira nkayiguha yitware sawa tuka iki ya modoka yabari kirerekere data we use kwindiko n'uyicyanga kwizina zivanayo gute we muko haguruka urukobwa bararukoresha nka kamera ibyo master iriya vampire za master ibona umukobwa narabibona icyo bamushakira cyonyine cyamira hano harukobwa we yinjira ndani raka mukobwa no kumucunga bicunga mukobwa atarahinduka baramukeneye birahereye katurore nta kindi cyabaye mbere yuko basubira muhiro cyangwa bagera aho bajya babanje kugaruka hamwe bagenzi babo bapfiriye nijoro Take her to Apache Springs. mukobwa mujyane muri Apache Springs Hold up there. I'll find you as soon as I mujya kuri hotel ndabasanga dump this thing and take the jeep. reka mbaza n'unganye no mirambo Bury them all, Jack. umva Jack ntabwo washyingura abashuti uri wenyine To talk to you. ngomba kuvugana nawe wamuginga we nimba ari ikipe tugomba kwishyingura hamwe twese Devin, umva mubwire Jack never bury a team member by yourself. ubwo ntabwo washyingura ikipe uri wenyine kimwe no kutakwishyingura wenyine Special circumstances. The whole umva turi mbiye byihutirwa ariko team's been slaughtered. can handle it. Bullshit. numva ndabitunganya n'uwo n'umwana ariko garuka hano wansobanurire You got any bright ideas? Yeah. hari ikindi gitekerezo ufite uretse cyane
We kill the whore, bury the team together, and head back to... Kumvikanya ko ikipe iramutse ipfuye tuyishyingura hamwe kandi tugafashanya muri byose. Byakagaruka inyuma. Ikipe ni ukwishyingura hamwe. If you want to pull out, go ahead. I didn't say... Niba ushaka kundasa cyangwa ushaka kugira icyo ukora bikore. Change the rules. Ntabwo tugomba guhindura amabwiriza. Bitewe na situation turimo. 7 hours until the sun goes down. Dufite amasaha 6 mbere ko izuba rirenga. Something else to say. Tutabitunganyije natwe turabapfa ahubwo turahigwa cyane kurushaho. Yeah, I got something else to say. Don't take too fucking long. Icyo rero nakubwira nta kindi. Ntutinde noneho. Cyane bahambe vuba. Ikigo kiri hano. Musande gende bashingure. Polisi ziramusezeje zigasanga barakoranaga aba bakiri bazima bacaka ro babishe. Bagomba gutunganya imirambo yose. Dore imirambo aho babyiniraga nijoro. Hasigaye amasaha 6 ngo izuba rirenge. Berere reka turore. Nya, wa mbere igiti. Napanguye nduka vampire. Bamwicakira kare. Nyundo. Umutima w'umuntu. Urahagatwe n'igishoka. Imitwajugunya hakurya. Uyu nta kindi cyabaye. Nawe yafashe ya jeep. Wewe n'umukobwa makwerecha muri hotel. Bagiye kujya muri hotel mugenzi. Uyu ni basange. Mbere yuko izuba rirenga. Aza kuri padiri wihangane na ro mwana mutagatifu. Mwese mujyeho. Mwese mwinjire. Muvandi wihangane twarahiganaga ariko ntago kiri mwene wacu kubura mwene abapfu sanga bene wanyu mbapfu gatwe baga bafite umutima mitwa yishyura ukwayo ibihimba ukwabyo mitwa rayishingura hayo bacha kora alimentation agura ibiporezo araporeza nafate sans shoboka bena muhakuno yongera minde sans hakuno raka bagabuziriyano kongeza itabi agomba gusiga atwitse ibihemba bigahiramo hano imitwe akajya kwishingura hayo nyene sizacanye mu mwoto birayireka turore ese master barayibona gute barayibona cyangwa nicyo kibazo nibaza yeah hano saraturikije motel yose ayishyira hasi birayireka turore Sangu motel range mitwe ko yakayizanye nayo kwa yonyine aza kwishingura ha yonyine jugunya hakuno gutandukanya igihimba n'umutwe abihimba yabutwitse kwa byonyine n'imitwe arashingura ntashaka igihimba kizajya gura n'umutwe ngo byiyunga oya buri kimwe cy'ukwacyo saa 11 butangiye kwira hava mugihuze muza vampire birayireka turure padiri wa mbere yarafite bamwishe banako bakageze ku hotel aho bari burare avayo ni maniga You doing? I need a room. barakushaka icyumba cyiki A few days. minsi mike It's $375 babwira amafaranga ngomba gutanga plus $25 for your cable TV. kandi ikindi kongera amadolari 25 na televiziyo uyishaka What's the fucking total, guy? wanze ni serisi ndese $100. uri kumwe n'umugore kandi utanga amadolari 500 hano afite uburyo wakora Okay. ngarurira rero warace nkazagarura ubutasugaritse garura ukapfa we avayo ni maniga Hey, yewe shaka do yamko take my arm. fata kuboko hakuno mvayo kandi maniga vana y'urukobwa uyu musore cayangura urukobwa shawo Wake Wait. up, will ya? Let's go. kamukinga
ararwanga yanga vampire ashamba ubuzima bwe. Rails and 14th and Santa Fe. Need immediate pickup. None of them. Kumbuye nguko yakaje kunaraho yamagaye. Bose bapfuye. Dead. All dead. Bapfuye bose araho yatanze raporo. Investigation report. Kumbe maniga uko yakagiye mu hoteli yicara mu ntebe rwose aratuza. Of the heads were found. Kumbe kwa boro hagahiye baragiye barabikamera. Bakuracaho. Now stands at 19 with police still combing the ruins of the motel. Of course we'll be Polisi aho zikifuta ugirangaza cyane mwiperereza. Ziracyazenguruka motel zirebe icyatwise motel cyatewe n'iki. Ugucya kwa motel byatewe n'iki. Ure nta kindi cyabaye. Mbere yuko ajya kuri ya hoteli. Yarabanza kurana mu kandi ka hoteli karaho hafi mbere yuko ageraho bari bagiye. Baramutunganya ba polisi. Nakari kuri station ya polisi. Ikigabo cyishe master izina rye. Raka. Kumbuka bakereke mu mujyi wa Mariambari. Master naira Charles. Ndagiga barambona tu. Yani Griffith. Yagarutse muri iyi. Niwe waje ari master. Arashaka iki? Mu cyakare. Musore ko zakabyutse. Haraho yabanje kuza mbere kajya kuri hotel. Umva dakora kumbunda. Wihangane kandi. Yinjira ndani. Kumbe umusore sasa nawe atumwa n'abapadiri. Hanga yituma. Please sit down. Hicarira mwana wanje. Who's this? Uyu ninde? Oh, this is Father Adam Tito. Bamwita Father ni Tito. In charge of our... Ni Padiri Tito. Muzajya mukorana rwose azi byinshi bijyana za vampire n'umugire ikibazo. And he is completely familiar with all your activities. Akazi kose mukora akazi neza naribi. Tell me what happened. Gira uko byagenze. We cleaned out the nest near Fort Union. That night a master showed up. Umva twagiye dutunganya hariya mwari mwadutumye tukija vampire 9. Muri iryo joro rimwe master isigaragara. Superhuman strength, unkillable. Like yarafite imbaraga asa nkaho ari umuntu gusa afite imbaraga dasanzwe aticwa nta gapfa gupfa. We didn't stand a chance. So tell me if I'm wrong, Cardinal. But couldn't he be the one that we always talked about? The one ngubwire wasangire vampire yo twahoraga tuvuga kuva kera. who would come along one day. Ari izaza umunsi umwe. Some other developments. Numva vampire ya master na gari master ni nyinshi. Tom. Padiri arahiritira. Our Tom Kara. Dushaka inini zirenze zose inkuru. The whole European team is wiped out. Ikipe yawe yose ubungubu yanapfa sinzi uko nibukomeza gukora akazi. 3 days ago. Nesta tishize. This team was clearing a large nest near Cologne, Germany. Tajya kumwereka ko n'amafoto. Reported it as a hari ifoto yafotoye rwose zavuye Roma ahapfiriye abantu naho. Gusa navuze ko accident bivuze ngo master ziracyahari kandi vampire zica abantu. Found this at the site. Dore ifoto twahasanze bavuga kare yari yateye. Umusore abonye ifoto arikanga. Dore cyamuteye kuri cyo ngiki. One yaguteye? Yes. Yego ne wanteye. Bapadiri bararebana bicara amajisho. What is this? It's Celebrotum. It's medieval Latin for celebrate. Yamenyesha guserebura ibintu runaka. Baserebura ibiki? Abaserebura. Sasa abapadiri bisanga ari ibintu ari gushina umusore. But iyo foto yafoto umusore arimo araserebura. Umuzati baserebura ibiki? Ni munsi mukuru cyo ari wabaye. Ntabwo tubizi. It was painted in 1340. The subject's name was Valak, Jan Valak. Iyo vampire baita Balak. 11. He yakwata sijoro ryashize. Against the church and led the Bohemian peasants. Yahoze ari umupadiri nyuma aza kujya kurwanya kiliziya gatolika. Actually capturing. Nibwo yaje mugeze guhindurwa ahinduka vampire. Akoresha imbaraga ze pfira na gatolika. Yaje kurwanya kiliziya gatolika niyo mpamvu ubona yahoze ari umupadiri kera. He was seen walking at night. It was said he killed the living to drink their blood. They opened his grave. Yisha abantu ngo amaraso yabo arayishingura nyuma yo kwishingura baza gusanga yari yishinguye atakirimo nabo bamushinguye. It's the first known case of vampirism. Niyo muntu wabaye vampire bwa mbere umugabo. First vampire. It's not like the other masters we have hunted before. Ari nizindi za master gusa izo master zise master ntabwo zazimurengeje imbaraga. Ahubwo nizaje nyuma ye. First and most powerful. Gusa iyo ngero y'imbaraga ko ni vampire yabaye ubwa mbere. Says you are the only one who faced Alec. Igitangaje nuko ari wamuri wahuye na Bariki. Going back out. Sasa tuzahure mu nyuma. Yeah. I've been with Rome. The Vatican Council requests. The Vatican Council requests that you give us a
that you rebuild your team. Usore mutwara amategeko yavuye i Vatican baravuga ngo ngere ushaka indi kipe nshyashya muhige iyo bariki. You are Original Vampire. going to Monterey, recruit new team members. Turagushaka uze muri Monterey na agace urongere urokrita abandi basore umva ko mwakorana mukica za Vampire. Try again when you are at Wongere ugerageze ukora ibishoboka reko Vampire mwazitana zose. company you and Kandi padiri Tito aragwerekeza. place of poor Father Ni John. umupadiri rwose ushoboye kandi uzi akazi neza. I don't think so. Ntabwo mbikira ko yamerekeza. Jack, Jack. Hey Jack. this is non-negotiable. Ntabwo tugomba kwibirana hoya. Uyu mugabo muzutse. The disease. Iyi ni indwara. Vampire created by the Catholic Church. Uyu ni Vampire ya mbere yaremwe na Kiliziya Gatolika. Shut the fuck. Wowe padiri funga umunwa kandi ntabwo ushobora kuvuga nawe. Nta muntu nkorana nawe. Ndahiga iyi Vampire yanjye nayo twibonanire. Jack, Jack. 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 If you refuse to Nduwa nkora n'uyu musore. the operation will be cancelled. Ugukorana na Kiliziya Gatolika kwa birahita bigahagarara. Funding withdrawn. Uraza gushyirwa hasi. You have any idea how this Balak knows my name? Ese waba ufite igitekerezo cy'ukuntu uyu mugabo Bariki yabaza amazina yanjye? Wibuka bwa mbere bawe ikigabo gitemuga ngo Jack. Ngo nguki? Aza amazina yawe kuva ryari? Tubwire. Umusore acomba babwira iki? Tito. Stay close to him. Ukomeza umukurikire umugume hafi. Stay close to him. Padiri arakurikira. Agomba kurikira umusore mugenzi Jack. Kombe hakuno ro bahambiriye. Hari urwango rukobwa shawo. Amukubita suparadara ku mudomo papiye kora. Amuhambira imigozi yambaye ubusa. Shaburi muri mwidirishya hakurya. Hakurya. Manigarinje imbunda y'ikirafa zikuruko gashaka guhinduka isaha yari yose. Wahindutse haguru sasohoka apfa we. Hakuno nibiporezo igikobwa cyambaye ubusa bantu bakuru banyira imitima mwihangane nanjye sijye filime mukomeze mwihangane mapanza va yitonze ciceka tamena amatwi maniga vayo kura papiye kora ukobwa yarufunze. What's your name? Witwa nde? Do you understand what's happening? Uzibiri kujya mbere. Siba ukapfa. Siba. With me, honey. Urongera gusakuza. Your neck like a twig. Dakaragura utwe rwawe urumva kandi nagoronzora injosi. Now nod your head yes or no. Injosi rareba hakurya. What's happened to you? Uzibiri kujya mbere kuri wowe. Do it! Urabizi. All right. So, now I'm going to explain it to you. Ngiye gusobanurira. First I'm going to take my hand off your mouth. Cyambere ngiye kuvana intoki zanjye ku munwa wawe. Nusakuza gato. Uri umupfu. Good. Uranyumva? Usakuza gato ndaguhitana. Vana ibitoki. What's your name? Witwa nde? Katrina. Bayita Katrina. Okay, Katrina. Sa Katrina. Here's the score. Umva uko ibintu bimeze rero. Rangije aramworosa. Amafoto yose nayabonye nta yindi sigaye. I took off your clothes. I cleaned you up. I tied you down. Nakuvanye imyenda ndagutunganya ndakoza ndagusukura ndangije ndaguhambira. Urimo urahinduka vampire. Remember the party at the motel? Buri bwa turi kuri motel ibyabaye. Kipe yose yapfuye. Vampire yitwa Master zose irakuruma. Uwo masaha asigaye ndavuga niba atari 28. Urabona uraho umaze guhinduka. Link with his victims. You're going to help us find them. And while he's sleeping, we unleash on him. Mukobwa mutari wenye twiringe wabona hano uriya Master Bark iri. Dushaka komeza ibyo ireba tubwire, ibyo ubona tubwire. Kandi wihangane kuri murahinduka. Tugaruka hakuno. Sasa hakuno aro bahaye Padiri Tito ngo bajyane. Bari mu kimodoka. Bavuye kuri paruwasi. I know all about you, Mr. Pro. Padiri aravuga umugabo ntakunda amagambo menshi. Urabizi ibintu by'amavampire ngene bimazemo igihe mbyigaho. Yaraziga nta nubwo akeneye kuzigaho arazihitana. Kandi akarimo karabaye nazizeho. You like this? We're supposed to take over for Father. Ibintu tugomba kubirwa tukabyasi rwose nta guhagarara no kuzuyaza. And ever since I first heard about the Slayers. Ibyo nabanje gusoma bwa mbere numvise ngo itaza vampire, numvise ari byiza cyane kabisa. I mean, for example, if you wanted to receive the sacrament of umugabo navuga akagoryi karavuga. Bakagoryi afunze umuntu.
araje araparika kagoryi kamuzozi yaje katabishaka nako kaje atabishaka arangije avayo ni Jack kagoryi kabwa mukeze kuri za vampire wize icyuka pfa bana yakagoryi wize iki ubwira ibyo bizo ukapfa wize iki wize iki waruzingo vampire murahegura zizo ukapfa uri muri paruwasi urasoma bibiliya yera zizaza kwica mukanya gato usubira murahiga wa mukinga we niba ushaka kunyita ngaho nyita ndangiriza urebe ko roho yanjye tazakuzironda nyica kagabo kari karakaza kagabo kishigikirije iki undi munsi gabanya amagambo rero mu modoka yanjye karavuga karihanagura ariko umva nkubaza karavuga vuga cawo. You have to tell me what's going on, Mr. Crow. Ugomba kumbwira ibiri kujya menya ko bakrawuri. Have you ever seen a vampire? Wigeze ubona vampire? Well, first of all, they're not romantic, all right? Vampire nta rukundo zigira ntago ari bene wanyu ntabwo muri inshuti. Aware. Ahe kubona rero umuntu iraguhitana nawe utayihitanye rero. Ubigiye kuzana ubugoryi. Icyo cyo bita vampire. They don't turn into bats. Crosses don't work. Garlic? Want to try garlic? Nta mikino vampire zigira. Ikubona iraguhitana kandi ifata ijosi n'ahandi ifata. Walk up your strata chocolate Wally's. Tata ibyo niyo muhiga koko. Yamusobanuriye vampire muri yose ikorera kubwa babura mutaha. You want to kill one, you drive a wooden stake right through his fucking. Ushaka kwica imwe, ushaka no kugerageza. Fata igiti ugacangiza mutima wayo. Drive it through its fucking heart. See this map? Kira hakuno mansome karita yantu twaje tuzisanga haje hagaragara. States as far back as the 1800s. Never seen this. No one has outside the team. Yo karita nubwa mbere nyibonye ati nta nundi rayibona usibye sipe twakoranaga. All the encounters. You get a logarithmic. Iyo karita yavuye muri 800 kugera n'uyu munsi. Ni ikiri makoshwa kwiga za vampire. Padre, they're looking for something. You know what it is? I heard stories. Vampire cyo ziri gushaka tunda zicyari cyose ati nacyonze. A black cross. Numvise ko ari umusaraba w'umukara. Padri kangamo. Umusaraba avuze ngo vampire zimwe zashaka umusaraba w'umukara black cross. Can I ask you something? Yep. Nubwo mbere karita ibonye kandi ushaka kutongera kuyibona ati nta kibazo. Did I give you wood? What? Huh? You get a little mahogany from that, a little ebony? Come on. Bakameje kugeza kugera baganyamo nta kibazo cya padiri n'umusore. Just fucking with your father. Forget about it. Ati padiri n'ugiye kibazo cyane nuko vuga. Tugaruka kuri hoteli. Sasa mapanzwe akaje kuri hoteli umukobwa araryamye. Umukobwa yabuka ibyo vampire ikora. Atangira kubona ibyo vampire muri mirabona. Ibyo bari kari marabona. Kume duri ku bari kari hakuno. Ibyo ibona umukobwa nakabibona. Harano padiri yanakuye harano yaje ku rusengero. Bwibuka ngo vampire ikintu cyambere mirashaka. Gwirimo yashaka ngo umusaraba w'umukara sinzi ukora iki. Katurore. Kogo giseye marabibona. Mukobwa yikanga marakanguka. Ntacyo yavuze kanangare marasinzira. Imbona nayishyira kure. Wazanye twese ngakumena ho kapfa. Mukobwa rwegera inyuma zo gatangiye guhinduka. Kongeza intore. What time is it? Sangaye. 9:10. Saa 3:10 za nijoro. Amaye ku itabi. Hari cyakura. Hari imigati n'ibitumbuwe. Naporeza. Oya. You gotta eat something. Gomba kugira icyo urya. Ntacyo nshaka. Wouldn't mind a cigarette though. Hari cyazo umaye ku itabi. Irengiri. Mukobwa byo master imira kora byose arimo arabibona. The less you eat, the faster the virus moves through your bloodstream. Virus? Yeah, that's what I call it. Ibi uya master kuriye bisanga biguteye virus. Kandi iyo virus iguhindura amasaha make naho muri macho maze guhinduka vampire. Nyamyita nk'uburozi poison cyangwa se virus yaba yaguteyemo. Tata we. Usane ndahinduka oya urahinduka kinazi mukanya ahubwo. Migati nayo yaboze maze iminsi mu nzu. To the other girls at the party. Abandi se kukubona munsi mukuru byagenze bitwe turi mu kirori. Bose barashize barapfuye. So you remember now. Utangiye kwibuka noneho. Yes, son. Why doesn't anyone know? Netse kukina wundi wize. That's how vampires survive. Niko vampires zibaho. They keep their numbers low, live in small bands. Baratuza bakabizikisha. Zikayaza ibyari zindi mu minsi mike. I don't know for sure.
Probably. Just bwa imana bazwana zanuka vampire ne bazanuka ikintu kimaze ukuntu. Turn then. Maybe there's a chance. Iyo hindutse na kintu zanuza n'imyinyo imikaka. Here's what we do now. You're connected to the master vampire. Icyo nicyo tucyonyine we na master mufita mu muhuriye. And this link will grow. Kandi kwa mufita mu muhuriye. You'll never be able to get him out of you. Ntabwo amwivana mu master. Ugomba kuda makuru yose ashoboka yiwe. And I don't want to live. Sinshaka kubaho. You may not. Ushaka kutabaho koko mukanya no hinduka nago ndi kubabarire. Ibyo bizirikane kandi nabyo. No hinduka gato nakunyuzamo igiti. Agaruka kwicara. Hewe data we. Mukanya umuntu abarabaye nk'iki vampire. Nturi ube nka cyabugura sa nacyo. Urababaye cyo. Amane swime. Sure. Ntaribi. Could you get me a towel or something? Wanza ni swime ari kushaka umwana agenda nambaye ubusa. Ubuse ndakubona kangaye ko nakubonye. Forget. Ara nyagasani. Saba kanzanye kuzanire. Ndaje nkuzanire swime ujye muri douche. Peek. Aho murakane sindi bukurebe. Haciye ngaho umukobwa yambare swime. Giye kujya douche. Nutwenda twe umva muko. Wikinga please. Leave the door open. Siga umuryango ukinguye. Senjana ngo umuryango ukinguye ariko. A little bit. Basi nufunge sibyo gake. Fungure gake. Ntiyegekaho. Kumukobwa yuko byo hey. Yeah. Byo bari karimo arakora umukobwa arimo arabibona. Ko yakaje. Urusengero. Yo. Vampire. Muchachuru. No see. Yo. Uri ryo joro rimwe. Haraho yateye. Haraho yateye ku rusengero kuri paruwasi. Padiri ave mwana wa. Bikira Maria na Mungu kabera bakugenderere na Yesu. Padiri. Sinzi ibyo ko byagenze noneho. Yo. Mukobwa yerekwa ritari garukira aho ngaho. Mukobwa yerekwa rigarukira aho. Kureba neza maniga yasinziriye. Agomba kurinda umukobwa. Mukobwa afite twenda yitonze. Ave hano yerekere. Anega yakubise ubusingeze tu. Primeriano. Bani ko bagasinziriye. Kugira ngo umukobwa aciyeho kare. Umukobwa dorahari. Banzi shaka kwiyahura. Naga shaka guhinduka vampire. Kanangaje gutara umukobwa. Nekura. Kwande ko yariko. Yarara baturukobwa. Mbere kirahure. Uri igikobwa. Binjira mu nzu ndani. Warukobwa tumye na kirahure kinangata. Urano kuntumye. Umukobwa itamutera ibyinyo. Umukobwa atangiye guhinduka. Yaramaze n'iminsi arwanga urukobwa. Yesu we ntaka kuruka. Wa muginga we. Umukobwa zikuruka hakuno. Waruraya we ngwino hakuno hokapfu. Hakuruka sinyine. Tano hokapfu. Muginga ukando manani soni. Basta do muginga we. Ndaya gusa muginga sana. Bataku ni kibiriti burike. Za mucyumba hawe nyine. Buri umara butazaza mu gatwika burongera bakagaruka. Muginga sana. Ataburike kiraho. Aiwe. Zata we. Kwetwika. Aiwe. Umujenga sana we. Urame mukiye. Zaro sanzwe maze misana nazanga. Batabanda umujenga gusa. Biraho bandi. Kiraho hari yasoni. Yeah. Hello? Where are you? Yeah, uri here. Yeah. I'm fine. Jemesena naribi. Yeah, I'm fine. Mesena za humura. All right, I'm coming up. Sana ndaje mukanyi. Arakupa. Kuba kazamutse. I'm Father Angito, you're on Tony Montoya. Bakomeye azanye na padiri. Padiri aravuga shaho. Vampire hungura ngenda zizi kukurusha. Padiri wacitse. Mukobwa ari hakuno amutera ucyara nahwera.
Montoya, what's this bruise on her jaw? Yebe kama n'urwasa rwatuke byagenze bite? I had to hit her. Nagomba kumukubita byari bikwiye. Trying to kill herself. I had to pull her Ari off. marageze kwiyahura naye ndamukubita ngo atuze. Ari mu kigo nyina kirimo kirabayisha ko bagiteye amenyo. That's all. Sawa sawa ntaribi. Kumbe kananga ari marana n'indwa afite umuruho. Ashyira amarido. Slugger. I cut my arm in the broken glass. Ikirore cyanga sinema muri shizo band nta kindi. Kandi bwamuteye n'amenyo. Ntago ari kuvuga amenyo bamuteye. Gikobwa kiri hano. It's a new padre. We've been ordered back to Monterey. Uyu ne padiri mushasha twanavanye muri Monterey. We're going back to Monterey. Bamwita Teto. Ejo tuzajya guhiga se. Ari maravuga nta mbaraga. Maniga nta mbaraga afite. Reba niba namwe ngo yari nta ryengo. Who is she? Muka wena. Nganda wena. Holy shit. These vampires are psychically linked to each other. These vampires zininga zina vampire y'ingenzi yayo usibye ko ikubitanye n'umuntu yamwitana. We have orders to follow, Mr. Crow. Yeah, fuck you. Nasinya ko bakuru turabigenza gute? Mr. Crow, if you're not going to follow orders, I'm going to have to call Cardinal Alba. Nako bakuru nudakurikiza amabwiriza ndamagara padiri mukuru nya kardinali mubwiza ukuri. Kandi amagara kardinali. Ah padiri uramagara ndi. Nza telefone mwereke. Language. Twanga urugambo bastard. Vampire twe dufite ko dukora nago dukora ngo kiriziya gaturika ibishaka urumva. See if the syntax works for you. You don't make a phone call. Bumva ngubwire. Nakwemere guhamagara nta muntu uhamagara urumva. Vampire niyo tifite twabitse. Ntago ugomba kudutegeka. Kumbe dore padiri kubaka muzanye. Bariki. Bariki yazanye kuno padiri mu gishanga. Habonye nebyiri. Wibuke ngo Bariki ari umusaraba ari marashaka. Witwa umukara Black Cross. Sinzara ushakira iki? Amuye karita ndangira ho umusaraba uri. Umukobwa ari marabonekerwa ibyo Bariki byose ari marakora. Tangira kubona. Show me. Nyereka Bariki ari marabaza. Padiri ari maramwereka ku ikarita. Ha uno ikarita. Umukobwa arahaguruka. Umukobwa ntari Katrina. Umukobwa ari marabonekerwa ibyo buriya mugabo ari marabona. Ikibazo ki? There's someone else now. Someone you're connected to in your mind. Umva turi mutarabishwa hari umuntu muje intekerezo ibyo ari marabona ibyo abona. Ibyo ubona nibyo abona. Tubukire. Umukobwa. I can't. Ntabwo nabishobora. You can, honey. Wabikora komeza sheri. Now when you're sick. Komeza mukundwa. Where is he? Ari hehe? Umukobwa arakurura. All right, come on, honey. Keep trying. Yongera igerageze reko abona ibyo ari marabona. Kigabo kimaze kubona ikarita. Afite ikarita. Ikarita za kera, zinumwe za kera. Padiri. Bakamaze gutanga ikarita. Amaze kurangira umugabo w'umusaraburi, musaraba w'umukara. Sinzi umusaraba ukora iki? Want to switch places? Just come on. Tubwira arimo arakora ibiki? Katrina, listen very carefully now. Katrina nyumva neza. You need to know exactly where you are. Dukeneye kumenya aho uri. Right now. Fata padiri. Bariki. Mukobwa. Bariki. Yesu we. Bariki yakuye padiri umutwe. Sinzi umusaraba arawushakira iki? Yabaramwishe. Aramuhemukiye we. Say a priest? What priest? Rebe ari hehe? Bari ndimo ndagenda. Ari muri San Miguel. San Miguel. San Miguel? Come on. San Miguel. Come on, keep trying. You have to. Umva komeza Yesu tubwira ahantu muri San Miguel na gace kanini cyane. Tubwiye muri San Miguel ari hehe? What priest is she talking about? Ari maravuga ibiceri. Tubwira San Miguel mu kagace. Ari muri Nyamirambo muri Biryogo cyangwa muri iki Gitega. Tubwire. Find one where an old padre is missing. Road trip Montoya. Umva mujye ku maparuwasi yose muri San Miguel, mure mu padiri wabuze turahita tumenya wari we. Kombo yo nguyu nawe nahagameze neza. Bamutiye amenyo. Nako muvande. Ntari bimwana ntari bito. Bamuteye amenyo ntameze neza. Vampire yamuriye. Something you want to tell me? Hari icyo ushaka kumbwira se? Nothing you want to listen to, man. Mwana ndarushye tu. Kajya kuryama. Kandi bwamuteye iryinyo. Mu gitondo cya kare kuri paruwasi nzarurambaho. Padiri bitanu yapfuye cyangwa yapfuye bitatu. Ahera kuri paruwasi wa padiri yabuze. You're an investigator working for the Catholic Church. Rwose ubu ngubu tuvugira aha ngaha harya mu mushinzwe iperereza rya Gatolika dushinzwe iperereza rya Gatolika. Natwe abashinzwe iperereza ry'igihugu cyose Gatolika bari mu gihugu cyacu tugomba kwita kuri Gatolika. Baza hakuno. Hapfuye umugenzi umuhereza wa mbere. Yatunganyaga mu rusengero.
name is Father Molina. Not to betray them to the enemy. Sorry. That I deliver them. Listen, you get something on this case, you're going to share it with me, right? Padiri gushaka iperereza kumenya padiri yapfiriye sasa. Abandi barabyakiriye ko bapfuye nta kundi ariko padiri bitaruse yapfiriye. All this blood's from Mrs. Fisher. We're not going to know that for sure until we get a sample. Yapfuye se koko. Just Father Molina. We found him. Turamubonye. Tubonye no padiri yapfiriye. Uko bakahamenye. Lord. Yesu we. Kristo. Padiri igihimba kwacyo n'umutwe kwawo. Padiri Tito yaragiye ararira Yesu we Mana mwakire mu bawe yari umukozi wawe. Nubwo yabatagaye n'amansera. Bakitune bari ku mahano mwakire. Wabonye ibyo nakubwiraga we Tito uzana imiteto. Si yapfuye sohoka apfa. Valley didn't feed on either of them. Bera byo nakubwiraga. Vampire nta mbabazi nani mikino zikira. In the United States. Who gives a shit? Reka tujye muri Amerika rero tuve muri Mexico. Oh, what the point? I don't know why Valley killed him. Bagomba gushaka muri San Miguel. Cardinal told me. Dore mutugiye gushaka nguyu. Yarapfuye tumucisha no muri purgatory. Tubanza kumucisha muri purgatory aho bari bamushyinguye turamubura. It's a medieval astronomical sign for the sun. Biri biremwe bitagenda kuzuba kandi bitanoroshye guhangana nabyo. Tayari. Hell. Raka werewolf. Kumbe muri wa mugoroba umwe. Wibuke master bari bayirangiye ahantu umusaraba uri w'umukara. Black Cross. Sinzira umarisha iki katurore. Birahererahe. N'izindi zirakanguka. Hell. Araka. Zivayo. Raka vampires. Wibuke ngo iya mbere inkuru cyane imyaka 600. Izindi nazo zegereje imyaka nayo. Ziri muri cyo kinyejana. Nazo basta za master zo zikangutse. Zivayo. Yo. Raka. Bagabo zivayo. Bagabo zikuru. Barerekera. 7 them now. Afite izindi zirindwi ziri kumwe nawe nabo ya 8. There are 7 more with him. Yes. Zerekeye urusengero. Zirindwi nayo ya 8. Biraherera he. Ese umusaraba bashaka barawushakira iki? Icyo nicyo tutaramenya. No umusaraba ukora iki? Dandi paruwasi bajo, paruwasi yo mu cyaro. Yewe muzogera nzogera. Ajya kuvuza nzogera mama we. Bavuza nzogera. Muri paruwasi. Barayivuza. Raka. Yo. Kubwakije. Bano nago bagomba kuguma hamwe haraho baje. Sasa padiri wowe unzana wo burya ukambwira ko nta kintu uzi urambwira buri kimwe. Umusaraba w'umukara wowe umenye gutukora iki umaze iki. I'm beginning to like you. So, nahoze ndi umuntu nkawe kandi ncisha make. tell me what you know. Bwira icyo uzi. Get your laid, come on. Mbere ko ibintu nabi. Don't tell me I'm gonna have to start. Bwira icyo uzi ku musaraba w'umukara vampire mirahiga. No, you won't. Ntacyo. You're a righteous man, Mr. Crow. Icyo uzi nyakuba Crow ni byo ntacyo uzi ku musaraba w'umukara. Avane hakune swime. Kept to protect the church and his followers. Part of Asama ari padiri. Open your mouth. Fungura umunwa. Open your mouth. Fungura umunwa mujinga we. Aya. Asama acyamo igitambaro. Arangije bana icuma yitonze. Give me a hand. Bereza ukuboko kwawe. Bereza. Nta mikino. Ndeneye kumenya umusaraba w'umukara vampire irahigira ushakira iki. Ntacyo nzi. You listen to me. Nyeneye kumenya umusaraba w'umukara vampire ishakira ushakira iki. My father kept a secret once. He'd been bitten by a vampire. Data yari barashaka uwo musaraba nyuma yuko ari we na vampire. He kept it a secret from me and my mother. Yaje kugira ibanga kurigera mama. Fifth day he was turning. Menya ko arimo arahinduka. At night he attacked my mother. Nibwo yatatse mama aramurya. And then he came after me. Nyuma na nyuma data nanjye kumiga ngo nanya mpindure vampire. I killed my own father. Niyiciye data padiri ntacyo mbwiye imbere yanjye. Trouble killing you. Udatutana ibyagore nk'umwica. Last chance. Amahirwe ya nyuma.
avana inde swime No. asama No fucking mouth. oya afasama bastard agiye yababaretse ngo mubwire babaretse What, Alec is looking Mubwire for Alec to cross a Berzier. harimo arashaka kureba umusaraba w'umukara kugira ngo hazabona imbaraga zo kugenda ku manywa kararivuze ko umukobwa aho bajya hose arimo arahabona bateye paruwasi Karayesi yo mu cyaro. Berzier. An exorcism was performed using an ancient, forbidden form of the ceremony. hari ibintu byicaga vampire byitwaga vulvaini byatumaga rwose zitagenda ku manywa. Sasa barajya bazikora muri ya musaraba. Akeneye uri ya musaraba mugenzi kugira ngo hagire indi migenzo ikorwa kugira ngo vampire zajye zigenda ku manywa no kuzuba nta kibazo. Something went wrong. Rwose nta kindi nzi. Birasaba umupfumu hataboneka umupfumu akaboneka umupadiri kandi ukomeye cyane. Aho baje kuri paruwasi. Paruwasi barakinga. The wooden gate is opening. Amarembo arafungutse. The accounts are confused, but they refer to an inverse exorcism. Destroyed, but the possessed soul remains. Hari imisaraba ibiri. Umwe warangijwe muri mu 1900 umusaraba wa kabiri wasigaye. Wagiye uzenguruka amaparuwasi atandukanye ku isi hose kugira ngo hatagira vampire nimwe imenya umusaraba uri. Kumbe vampire azagumba umusaraba uri. Raka. Kwadinara. Yesu ni inzira ijya he? Pastor de nyamunini. Yeah. Hey. Emiliano. Erinzara. Yeah. Raka. Haciye bangaye. Dore umusaraba w'umukara. Black cross, dark cross. Yo. Tuma vampire zigenda ku manywa. Yawugezeho. Ndimo ndabona umusaraba. Bapadiri n'abahereza bamerewe nabi. Data we, ayiga gitare we. Yes we. Turore. The stories you heard about the Black Cross are true. Padiri mbwira ibintu z'umusaraba w'umukara. Exorcism and then taken back to an home. It's no. Yatuma hinduka nk'umuntu usanzwe gusa agifite imbaraga zidasanzwe. The cross was then shipped to the New World. It was moved over the years from one Spanish mission. Uriya musaraba barazengurutse imyaka n'imyaka hari n'agiye bageze bajya kubika amazi kugira ngo bawishe za vampire. And recently Cardinal Alba discovered the name of the only living priest who knew the location of the cross. Abagira icyamaze kuvumbura mugenzi izina ry'umupadiri awutemberezaga awuhungana buri munsi nibwo bamubwiye ngo ashaka awuturishe awuzana hakuno muri Mexico. None ubu ngubu that is all I know. Ibyo ngibyo nibyo byo nyine nta kindi nzi. Kumbe ko bavuga ngo umusaraba barawuhungishije arawugezeho nyiri kuwukenera. Bariki. Amaze imyaka 600 arara amajoro agenda amajoro aryama manywa awugezeho. You're a good man, Padre. Welcome to the team. Yari byari bikenewe nta kindi kandi urakoze cyane. God forgive me. Mbabarire. Ntabwo nagomba kuvuga ibi ngibi. Iwe data we turakarimbuye we. Hayiga data. Hayiwe data we. Arawubonye. He have found it. Yo. Kwerekerewe. Mucyakare babonye bamenye ko umugabo yavumbuye umusaraba uri. Bagomba kwerekera kuri paruwasi. Hangarara. Bareka nkwereka paruwasi iri. Ukabwa ni ubarangira. Kata hano. Ukabwa ni uri murareho. Aho bariki yose yaciye. Berekera kuri paruwasi Karayesi. Ho. Birahira reka turore. Ko bakaje kuri paruwasi. Urusengero Gatolika. Bikira Mariya Yesu n'umwuka wera bose bagiyeho na Muhammad. Dore yapfuye akanuye. Dore amaraso. We, padiri. Hano ari mu mwijima ndano ushaka gusanga arimo byibitse. Garuka inyuma. Dore amaraso. Garuka inyuma padiri mbabarira. Dani.
kugera no umusaraba rubitse wagiye kare banga umusaraba wabuze tu atabuye kumbuye batangiye gukunda urukobwa rwa murere karacyari rwikururaho. You picking up anything? Hari kintu wabonye? He's gone. Yagiye. You don't look so good. She hasn't turned yet, Jack. Bava arareba nabi ntago arahinduka Jack. Maybe what she really wants is a little human blood. What do you think? Omara mukagura cyeka cyane cyane ataramaraso. Barakikubwira nabariko. Waruraya wasama turebe. Jara hakurya urutwe. Hako kaduka umusunika. Why don't you back off? Subira inyuma nongeye kumukora urumva. What's with you? What's with Ushaka kuvuga iki? You. Utonja kumukora nabi kandi urunyuro ntago nyumva. What the fuck is your problem? Mwana afite ikibazo cyariko. You're not starting to fall for this. Utambwa ko atangiye gukunda vampire ni ngumi ya mbere. Bavandimwe ebyiri. Barakuranye bose bayiga vampire. Padera ritambika. Fuck out of here. Yakurani waruzingo. What are you doing? Urakora ibicyariko. Fuck of a good fight. Bamugenga n'ushaka kurwana turasere. Mwanyumvishe ariko. Yesu yaravuze ngo abana Imana ntago bagomba kurwana ntago mubyumva. Ntago mwatuje. Wants to finish his transformation. Nta mwanya dufite wo guserera. Icyo tugomba gukora kintu gwiga iriya vampire mbere ko n'umukobwa ahinduka. Able to survive only at night. Sophie. Vampires bana kugenda nijoro. The ritual. I think the balance shifts. Umva hari imigenzo igomba gukorwa ntago uriya musaraba kuba yawujyanye bimwemerera kugenda ku manywa. Hari imigenzo igomba gukorwa kandi igomba gukorwa muri iri joro. Dukora ibishoboka tugiye kwiga bariki mbere yuko imigenzo ikorwa. Now with the Berzier cross he will. Umva mumfashe. A master vampire able to walk in the sun unstoppable unless we stop him. Mutekereze n'umujyana mu karwana amasaka turengana master ikagenda kuzuba biragenda biti. Mubyibaza. I guess we'll have to finish this some other time. Mwana rakeka. Ejo mu gitondo ni mimi na weye. Ntambara tukayirangiza. Tukwerekere. Ata baby yizire baby. Come on, baby. Come on, baby. Yikundira vampire. Arerekera. That's where he is. Ukobwa aracyabereka. San Diego miles 7 miles. Ukobwa aracyaberekeza aho bashaka kuba bagiye. Binja muri San Diego. Santiago. Ukobwa ni urimo agenda reka. Santiago. Agace binjiyemo. Bari muri Mexico. Hahantu nta muturage n'umukoma. Usibye n'umuturage nta n'inyoni itamba. Ahantu barabiciye cyangwa. Kubona ahantu habaye itongo. Hari ibihari. Ari hariye. Hehe. Bageze hano ziraparika. Barikiramo. Turore. Ukobwa bwaye ikigabo kiri. Barakomeza. Bagabo zibiri. Katurore. Raka. Muzandi meze biti. Kawayivanayo. Kobwa abwiye ko muri kira kizari vampire ziri. Baturanye bose nta muntu urimo. Kamere hakuno ndebe ko nta muntu urimo sha. Il ne personne pas nta muntu urimo. Ha muntu urimo Dan. Hello? Yewe. Bindan. Bane sanze nta urimo. Twije mu ndi muryango. 20? I say 30, maybe more. Now the question. Hano ntabwo ari vampires 20 gusa ahubwo zirenga 30. Half. 15 dead, 15 goons. If he took the whole time, Bellic would have had to have been here, what, several days? Gupanga intambara uburyo ari bwinje Mindan. He set this up slowly, one goon at a time. Umva, urasigara hanze urimo urakurura ku modoka. Harinjamo babiri umwe acungira undi. Kandi bwanda zimeze. 3 slayers. Turabacakarisha twitegura hakiri kare. Baratombora. Birasigara ku modoka kurura abandi bajye Mindan.
You with us, Padre? Patrick, turiteguye. Tito. With you? Sawa nije padiri Tito turajyamo. Padre. Padiri. Padiri tegure shava na costume. Mba baby. Where is he? Bariki ari hehe? Master yazose iri. Mukobwa yendukira yitonze. Haraho yerekeje amaso. Everywhere. Hari buri hamwe. Hari indani. Is he in there? Hari indani hariya. Yes. Cyane. He's in there. He's in there. Hari mari indani. Kandi ni benshi ntago umwe gusa. Mukondwa ndaje. Yo. And the best constructed building in town is Jail, of course. bingo. She senses him. And so condemned, no trespassing, condemned. Condemned. What if he's using her? Then I guess I'll pay with my life, won't I? You're not the only one, amigo. Muvandimwe nagare wenyine ufite wapfushije ukeneye kujya kureba indani. Muze twambare tuve mu magambo. Bavana ibikoresho. Master irimo indani ifite umusaraba. Mbere yuko izuba rirenga imigenzi gakorwa. Bagomba kuyita nakiri kare. Padiri. Bana imipapuro wambara rero ni igihe cy'akazi. Ntago ari igihe cyo gukina. Mwambika ibya mwambika. Bahambira inguyu hakuno. Name mukiye sheri. Bakomeza yangane sheri. Sibyo baby. Hangane. Ni hangana sumambiriye. Hangane sheri. Biramera neza sheri. Kandi ndaza kwitaho nawe wiyiteho. Murubizu se sheri. Bagiye kujya kwiga ikintu kimwe. Manu name mukiye. Padiri hagati yambaye nkakabutura. Ajya mindani padiri yashishikaye. Padiri ndani. Hey katurore. Padiri. Barasunika. Raka. Padiri narimo hagati. Bagabuzaje baje. Yeah. Hey. Hanu nta muntu barahura nawe. Raka. Dani. Katurore. Kumbe. Padiri arakiraho. Hari charge. He's thirsty. Humura. Smells your blood, Padre. Humura padiri. Nyuma ya padiri. Padiri bitanu. Padiri gira ikora. Bano baramenyereye guhangana nabyo. Bano baramenyereye. Padiri acyafite imikino. Bago bamenyereye guhangana n'ibintazi. Padiri. Bamuginge ngwirano. Sambi. Padiri mfasha. Gira icyo ukora. Padiri acyashireba. Gira icyo ukora muginga we. Padiri. Magazine shira mu kigabo. Shaka igiti padiri. Shaka igiti wakapfa. Acomeka mu nda. Baragerageje padiri komeza ugerageze. Padiri. Arajombagura. Padiri. Arivuga n'umuntu. Bitch. Bakiraya we. Urabame mukira. Urambabaza. Arsohora hanzi kwa baciye urwirungu. Babene wacu barabamaze. Ayiwe urame mukyo kapfa wewe. Baragiye mukiye. Akikira hanze. Ayiwe data we. Yo. Hey barabahe mukiye we. Ayiwe. Harabishe we. Aho burababo. Komeza indani. Yo. Kubano hari surveillance camera. Za kamera zireba indani za surveillance.
Away from the cells. I hope not. Doesn't look that way. Well, we'll have to make them come out of the elevator. It's a straight 30-foot shot to the door. That means using the cable. That's right. Umva ndashaka ujye muri ascenseur umanuka hasi ku muryango. Ndakurebera no kuri za kamera ubundi padiri uzajya urasa unazajya kurajyana hanze sibyo? Turumvikanye. Somebody's got to be inside. Hano byanga byakundara abantu ari mindani. Uraca muri ascenseur ujye mindani. Yes. Okay, when they get inside. Urabyemera ntago byemera ndabyemera ntari. The other guy's up here, presses the button at security control, the door's shut, they get trapped inside. It has to be me. What? I mean, you have to be up here, Mr. Crow, to fire the crossbow. Bariko mugomba kunguma hafi ntago urajya mindani ndiye nyine. Padiri humura. Wewe bakirasanye amara kukirasanye nakurura hanze n'imodoka sibyo? Ntashye n'ibibazo kandi. Lather up and shave your ass, you're the bait. Padiri ntari bihumura. Don't worry. Padiri afite ubwoba shaho. Ai mana we. Uko afite ubwoba. Akabinje mindani imodoka. Katrina, listen to me. Wait, tuza Julia. Katrina. You gotta try to hold on. Gomba gutuza. Rasusumira. You seen Valak? Anything? Wejezona Barek cyangwa ndi ware wese onda toya. Babona ari gitambutse. Niba bibona kirunge cyaratambuka. Okay, I'm ready. Vandi. Fleet of foot. I'm not kidding. I know. Ahantu ugiye kujya nta mikiniriyo. Nikiza uracuse mukongera uzamuka garuke. Vice captain of my team. Umana ntaribi. How ngena inziko atoroshye. Don't worry about me, Mr. Crow. You just shoot when the door opens. Wewe aho kiza no kurasa muryango. Kandi nugira ikibazo. Fata peace nawe. Bagabo zivayo. Uyahambira kugozi yakuno. Jack uniteguye ati niteguye padiri Tito nawe niteguye padiri Tito. Amwana peace wangu. Padiri nawe jesha naso twagiye kenshi shajeyo. Sanse rirafunguka. Hey. Hari gufunga kigata cy'isutara nayifunga sasa. Padiri arasohoka. Padiri aha imbere ntareba neza. Filime baramurebera kuri kamera. Kwa mureba kuri kamera. Tukabana kuri ekara. Padiri garukaho kapawe. Padiri nagari kumva byavuga. Padiri mbere nagarabona ko ari cyari padiri. Niki mbonara? Padiri mbere. Padiri ajazaro kane saseri. Padiri sike mwanda. Padiri araparamira. Ndi ndani kirakurikira padiri. Wetangira witegure kurura. Hari over kutegure. Padiri. Padiri mbere saseri yeje kintu cyaje. Kari sas padiri. Padiri. Padiri namuceri ukigabo katurore kwa gakingutse Padiri ndi hejuru kaguru afatirana kaguru gwino na ucekera gwino arakimanura ahambirwe asubira hanze ambi munda esanseri giye kwikinga afate sanseri bana na esanseri agisubiza mindani araparamera funge sanseri muzandi kurura murabahemukira zuba master za kumutuku kwanza murabamaze mukapfa mwe namwe murabahemaze azuba gatangira kurengarenga ibintu byuze mani ndani kwa ruruhuri twerekere tuve hano tuve
Sanseri kakapira ila tayari. We, tayari. Tuje kula kurekara. It's going all the way down. Hey. Okay, bring it up. Kature. No foul, Padre. Bakiraho. Aracyazamutse kuri sanseri. Hey. Shit, we're running out of time. Aracyaziye kuri sanseri. Why aren't the doors open? What's wrong? Cyangwa kudakinguka abana kazi ndebe. Ko yakavuye n'imbunda. Jack, Gwendo reba ingibi. Ko yakaje kureba. Nyuma y'inzugi. Aracyamennye inzugi. Aracyamennye urugi. Padiri 5. Padiri 5000. Oto. Aya. Banza gicinegi. Ganda. Nambi. Ikiri mu kirere. Subira inyuma. Aiwe. Tegure muzani mujya nukurure. Ako mnambe ye. Mnambe ye. Ariko mwambe bari ye. Kiri fata hakuno. Ongera ukurure. Gerageza. Nabozi baracika. Tayari. Yeah. told me they could do that. I didn't know they could do that. Mwana ntabwo bishoboye reka tuyaze tugisore hano sasa. Ahiryo. Kongera agasudiriza gambiro. Choma munda. Yahambira zero. Naruche. Padiri gerageza ugira icyo ukora. Barakurwana kira mwambara. Uzandi sigara. Padiri zakuno. Masasu mudomo. Padiri azana igiti. Akira hakuna muzandi. Igiti mu mutima. Hell. Igiti mu mutima katurore. Bageze hanze. Baracyajyana. Bitangiye kwa kavi cyapa. Hell. Bintu biri hano. Bintu zaje baje. Amasaha ntago ari guhagarara. Amasaha barayategereza ntabategereza. Arabasiga ntibayasiga. Muzane murazi. Ntago usubira mena twerekere. Jack. Amasaha maragenda Jack. Can't kill a master at night. Nta muntu akwica master ni izuba ryarenze. It's over. Niryo bwiriza rya 10 tugenderaho. Byarangiye tugende tuve hano. Kumva uko bagenda. Kumva uko bagenda. Hey. Wirukankana umugabo ukamara ubwoba kandi ujye umwirukansa ugisiga imbaraga zo gusubiza inyuma. Bari kavayo. Umukobwa ni uri muramubona. Nta wundi uri kumubona. Imodoka iri mu mukobwa iratangira. Bana bari maragenda muhanda biriye. Hell. Hello, Jack. Bite Jack. Bari kinyuma yabo. Jack anachindia kwa padiri. Padiri anachika. Jack mu kirere. Hell, Barik. Jack. Abandi barabona. Abajinga mwe. Yewe. Hell. Barik na Jack bakoranyemo. Jinga wana. Kumbe urukoga rutagiye guhinduka. Padiri gitsimba hako no mukaduka. Hell. Yani Griffith. Hamwe na James Woods bafatanyemo. Byari byarangiye mujinga. Ndugunyaruka modoka. Bitanga iki? Ko nahacikira. Mukobwa. Kumbe igikoga cyahindutse. Cyamutamenye uyu nguyu. Ko kimara guhinduka. Ivana inyama irata umega inyama zirwoshe. Kirongera numve n'amaraso amahumura ngaje. Yo. Cyahindutse tayari n'uyu masaha make. Aramaze guhinduka.
mugenzi cyaramuriye yangaga vampire bishoboka sinzi biherera he mukobwa vayo naye mukanya gatarabahindutse ako buriya simurumye nabira hari imigenzi igomba kuba muri iri joro wa musaraba w'umukara barawufite bago hari kigomba gukorwa nk'imigenzo kugira ngo bazajye bagenda ku manywa mugabo arafitwe raka bete musore bana y'umusaraba Hello, Jack. Bite Jack. Kumbe Cardinal Padiri umwe abayo babatumaga. Nakorana na Bariki. From your expression, musore uratunguye kumbona ariko. possible to understand my presence here. Ndabizi kuko umuntu ntago byoroshye. Uratunguye ni surprise. As one grows old, as death approaches. Mwana mwanje ko umuntu akura niko urupfu rumusatira. Kandi ntawe ukunda gupfa. Umuntu agomba gushaka kurya rwanya urupfu. Is there a God? Is there a heaven? I can no longer answer this for certain. Aho umuntu Imana yariyo n'ijuru aho riri ntago nagusubiza icyo gisubizo. Twizera ko Imana ibaho, twizera ko ijuru ibaho gusa ntutaza aho riri. Padiri shayimbisha Cardinal maravuga biramurya. Alternative. Mwana wanjye umuntu akenera muri Yesu ni ukuba iteka ryose. You are truly a pile of dog shit, Cardinal. Icyo navuga none Cardinal uri umwana w'imbwa gusa nta kindi. That's correct, Jack. Yavuze no kuri Jack. I can live with that after I've given Valek what he wants. Nishobora kuba nkabaho ukuntu Marek yifuza. And I will be transformed. Kandi nanjye araza kwemera vampire mu kanya katarambiranye. So tugenda kumanywa nta kibazo. Beautiful, isn't it? Amupasi kinure. Mwana wanjye urakoze. Cardinal. Waro bayoboye. Mureke imigenzo itangire. Marek. Why don't you prove you can kick my ass? Come on, untie. Niba ushaka kunyica wanyica ngava mu nzira. Fucking pole smoking fashion victim. Come on. Nibwira aho gusabirwa wica abantu nguri vampire. Come on, Jack. Then you can bite my ass. Yica birangire cyangwa umindure nanjye vampire. Huh? Gusa n'umindure vampire menye ko nzakwica. Come on, untie me, you prick. Tangira gukora ibyo ukora bive mu nzira. Witinda. Will help. Kureba neza. Wa mukobwa ariye mugenzi we. Mukobwa zavuyeyo. Mukobwa rwariye mugenzi we. Mushitene mu kanya bari mu muryango wanjye. Niwe usigaye wenyine wikiremwa umuntu hano. Alone, Crusader. You are all alone, Crusader. Uri wenyine wamvugira aka kanya. Kumbe uyu nguyu mugenzi akaba arakatangiye garuka. Wibuka aracyafite intekerezo zo kurwanya vampire pfa kuba atarahindukayo. Intekerezo ziracyari za zindi. Mugenzi kwikoraho. Amasaha yagiye amaraso yamugezemo kare ya vampire. Yamanutse gutyo. Niyo yakwitwika bingana iki? Amaraso yagiye kare tayari. Yafashe imbunda. Masasa yashiramo. Rasa mukere imbunda irashyuha. No kwitwika. Arebe ko bushibura bumara bwagabanyuka. Arebe ko iminsi yakwiyongera. Heu. Katurore. Kumbuko ko bakaje. Araho bari bateguye umusaraba. Hari imigenzi igiye gukorwa. The fuck do you want from me, Valek? Bari ko nashaka iki? You hate me so, don't you? Musore muturi manu baturwanya sibyo? You hate what you've made, you fear it. Because nshaka mwumvishe ko wanze ari kigiye gunuka mu kanya gato. Years I fed on your kind at will. Gifite cyayi byara. Ati mu kanya gato urabahindutse cyo wanga. Why don't you just kill me and get it over with? Ako mwanyishe ibintu bikarangira. Sure. Bamubwire. Ceremony is a reenactment of the original. Ntago Bariki yahita kwica agomba kubanza akunywa amaraso yawe. Nukunywa amaraso y'umuntu urwanya za vampire
kugira imigenzo ikomeze akabona imbaraga zo kugenda ku manywa. Niyo mpamvu rero tutahita twica umusore muto. Padiri Sharima arumva Cardinal umuyoboye. Cardinal mwamuhaga ibiraka kamutuma niwe uri mu bihemu. Kamba Karacha yabonye hakuno kunuza imbunda rumena amabuye. Cardinal maravuga hanze. Fata hakuno igikombe kirimo udusasu. Dore amusaraba w'umukara. Kumbe byakora byo safa wari urimo arareba. Mana mfasha. Yo! David Baldwin. Raka. Shiramo. Katurore. Imigenzo bagiye gutangira. Aravuga ibyo avuga. Ukavuga gasoma. Zani cyuma. Kumbe izuba riri hafi. Zuba riri hafi kurasa. Kata umusore. Bareka agomba kubanza kunywa amaraso y'uyu musore. Bindi binyeze kamara gukomeza. Adira vaye n'imbunda. Katurore. Adira vaye n'ikibunda. Zuba riri hafi. Katurore. Aya! Yo! Bigenze tarakomeza. Arwatabaye. Padiri. Sasa ugomba gukora imigenzo arapfuye. Njye mpadiri usigaye ni munyataka ntabwo ndi bukora imigenzo yanyu murabyumva? Murekore mugenzo wanjye agende. Wowe. We'll finish the ritual. Ugomba kurangiza imigenzo. Nayo aho kwirangiza nakwigica. Umva irasirata nuyikora imigenzo. Irase. Ntubikore. Abaginga mwe kandi izuba rigiye kuza nugiye ikibazo. Yarangije kubera umujinya imigenzo agiye kuyikorera. Ugutwi kuno musore. Ndituritsa. Rangiza imigenzo. Birangije. Zana igiti. Mareka rumwe kakojya tubikore. Kumbe araje gutabara umushuti. Hari waje gutabara, hari umutabazi waje. Barakorana kuva kera. Birahira Katurore. Yazanye ya myambi yabo. Nahaguruka mu modoka neza. Ayishyira muri auto hamwe yitwara. Nasa ku musaraba amaze kurasa. Ayisigamo hakuno. Yari nta kindi cyabaye. Uyu wamukura nawe ari ku musaraba. Padiri nabarabanza vayo. Izuba riri hafi kurasa. Banayishoka padiri. Izuba riri hafi ngiriri saa 11 za mu gitondo. Abaginga mwashapa. Vampires. Izari yakaba kumwereka sha. Nubwo tabize muri parawasi ariko nabimenye tu. Nabaye kabutura mwana. Murakapfa mwe ukapfamwe. Cyane muvandimwe. Padiri uko izuba ryagatangiye kurasa. Ayiwe data we. Turapfuye we. Izuba ryaraje mu gitondo. Basubira muri cyakizo. Raka. Ayiwe data we. Wongera hashoboka. Musaraba wanjye we. Kurikira urukobwa rwa muriye. Baby bicuri. Baby bitch bastard. Barik. Abaginga we. Cinjira ndani fata umusaraba. Akenera urukobwa rwa muriye. Narwihumureho. Arwihimureho. Fita urusaraba rusongosongoye. Hasi. Amuginga urecha. Uriye ngo nkwereke cyo bene wanyu badukoze sha. Musore yishe nyina nase kwera ari abaye za vampire nkanswe. Abene bintuza Atanazi. Raka master. Bitekado. Hereza umusaraba. So good these days, blood. Weno fata umusaraba niwo bushaka rero. Hereza ubutunzi bwanjye niga.
Uno wawe? That's one thing. Oya wibeshye kabisa. 600 years. How's that dick working? Pretty good? Bese umara nge kingana kimara wawe se. Nta nguhaye. Bino ufata. Bariki. Munda. Uri murame mu cyaro uzingo we. Murame mukiye. Yera mindani. Iryaga pando. Koze ubusa musore muto. Zana igiti. Baruzingwe wambe mukiye kuva nijoro kanze mwimureho. Twe n'umuroro bw'imbata. Amukubita umusaraba. Baruzingo we. Nta mwana usharavoma. Ntago wanyica. Yewe. Abona hakuno ibiti bifite inkingi bifashe byose. Ayi gazatawe. Bari katangiye gushya. Pawoka paweki twanuraro. Bari yaraturaguritse. Bamwicishije umusaraba umuri mindani n'izuba. Bari yararangiye. Umugabo yari bazengereje. Manishimwe. Haleluya. Uruzingo mujinga aratubangamira kila siku za usiku za dunia. Sheni. Kuno ni impumyi ikigori kiragaruka. Ako sheni. It's gonna be okay. Umura benemera neza sheni. Ndahari. Hanyumva. Na umva. Anzo mu rubizo. Komeza yangane sheni. Kumbe yuko yagasotse indani. Urugaryi rwasubiye ku rukobwa. Mugenzi bari abavandimwe zaravandimwe ebyiri wa mushuti. Padiri nawe ari kuri karidinali we. Karidinali. Sebanza afata imbunda. Vini Miriam. Kumbe maniko ko yakavuyeyo. Arishyiramo. Aziko yariwe. Vini Miriam. Vane. Ndabizi sigara 12 yonyine ngo uhinduke. Mbere yuko ugenda South. Mwana nariwe saa 12 z'ijoro. Ngwaya amasaha make ero saa 8 noba wahindutse uzitegure kuguhiga. Nari bimaniga naye narabahiza. Reka tumurangirize. Padiri ari hano. Padiri uzi umuntu urangiriza. Nanjye ndakurasa padiri ugabanye ubwenge buke. Out of you, Padre. Ndakurasa padiri ubwenge burakuvamo. Tumurase yahindutse. Rule number 1. If your partner is ever bitten by a vampire, never let him live. Umba dufite amabwiriza. Itegeko rya mbere. Inshuti yawe nibiriwe na vampire nagwereka ngibeho. Gusa ugicara ko yahindutse. Padiri wimurasa. Ejo saa 8 noba wahindutse witegure guhiga nawe. Birabaje mwana sucks. Gusa nakoni ngomba kubyihanganira. The rest of them out. Meanwhile, she hides in the back of the van, out of the sunlight, while you make. Ngenza agomba kumwakanya akanyira kisotinga. Agatunganya bidatunganye nakundi. Ejo nawe n'izindi zitarapfa. Bari wanted. Nyenye zikimene. I just covered your ass. Yeah. Yes, you did. Mugenzi yaracyagenda kumanywa. I'd say I owe. Agara transformation na transition ibirarangira. Would you say, Padre? Padre wavuga iki? 2 days. Tumuye iminsi 2. Ejo abari hafi. Tumuye iminsi 2 yayanditse neza tumuhitane. Tumuye iminsi 2. Mugenzi aje gusazira umuvandimwe. Bari basanzwe baziranye. Barakuranye. Bakoze akazi kimwe mu gipadiri bose bari imfubyi bararezwe. Nyuma yo kurerwa baje guhora ibyisha ababyeyi babo. Musore no hinduka. I will hunt you down. Zabwiga paka ngo boyikani zagushyira hasi. Erekera. Pata ni imodoka ya muvana mwerekere. Gusumenye ko ari uko bimeze. Yamuhobeye bwa nyuma. Uzanyica koko. Ago nzakwita nzaguhitana.
isafari ni urugendo bikorwa n'iby'amatafari. Mani kurinde mu minsi 2 usigaje mbere yuko tugutigita. Padiri yasigaye hano bari barwanye intambara itoroshye we na mugenzi we bagomba kongera bagashaka indi kipe aho bazasanga vampire apadi twongere ma padiri cyangwa abapagani hoya abakristo Always with us. uzahorana natwe. Kama yakadari padiri nkakado. Fair enough, Padre. Urakoze cyane padiri. Padre bayashiramo nago batashe baronye basubira mu kizindani bo bagiye kuzihiga paka ikibyinyo gikoze iki baturitse demons. Mwana urazi reka tuzihige nejo tuzazihige na Sankara zabibe abagiye mwakoze kuza murabeho bahitaga rya zina ryayo vampires yari Sankara da premier abasobanuriraga abafite yanyu mwicara dukomeze turya ubuzima ndabakunda kandi mpamvu bakunda murayizi n'urukundo bakunda. Alright, no kajenze bakitaga vampires abafite yanyu mwicara dukomeze turya ubuzima abashiriwe bantu bakuru ndabakunda cyane gusa musoke muco murakitwa n'uburoro simbanga ndabakunda gusurwa bakunda ngo mutarasobanukirwa. Vampires niyo twarebaga.